besibuyisa bonke abantu ententeni, abantu abangekho ententeni, abavali lenqola ezindaweni zonke egameni likaYesu Kristu. Haleluya. Molweni kodwa egameni likaYesu Kristu. Molweni kodwa ententeni egameni likaYesu. There's power in the name of Jesus. Success in the name of Jesus. Influence in the name of Jesus. Also Jesus. Jesus. Thank you, Master Jesus Christ. Hallelujah. Kelwane wakho uthi wenze kahle wakhe. Wafika nawe siphambi kwenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Kelwane wakho umbethe wa5 uthi wenze kahle wakhe. Wafika nawe siphambi kwenkosi. Egameni likaYesu. Thank you, Lord Jesus Christ. Yeah, basebenzela haba likhona isilakade liloba basebenzela yisebenzela balikhona lapho basuke bakhona bathatha ngokho yona lebasebenzela noma bonke abantu sebephelile kodwa basuke bakhona yona lebasebenzela. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Ifanele ukambule igama ulindo kuhle isibuko umsuthu umlandela lakhe kusibusiwe ke nami uyasongezela ingapha ukuba sonke izono sami sibe kude la uyasafike bamini bomuntu ufika sise ubone uphakathi uyasafike bamini bomuntu ufumana kunezinto sibiwe umthobo kodwa uyasabisa izinto umtholi basibile bomini babaphi wafika uYesu kukude nibanjwe ngamakhabandela esona kodwa uYesu namandla sithi bomini babaphi wasisa leyo muntu itengenza mpale South Africa yonke nithi yasasibisa yasahlangu yasumkolelanisi phakathi kwabantu nophiko into yodwa bafika igazi elingafani negazi lezinkomo lona belihamba liphelelwe ngamanzi bafika igazi likaYesu yasitsha nobaba bona mazashumbana usidisha ngisaphila ngapheli simpuso ongosu Jesu sibonke impilo
safumana usindiso. Utapanayo ikandela Yesu Kristu ya andi sante sebu umsiba womuntu nenyama yomuntu ile tata ya uyafundisa abantu enza ikati nyama ya kodwa kuleta amaphasi kodwa ya ayenza abantu babulale kodwa Yesu fika ngaphakathi asisita tenda asubuta hamba khululekile sabona Jesu sinakele ayithinto esoyika ngoba kunetafika sihlanguza sakhululeka uYesu yedwa ulithemba laphakathi Isaya chapter 4 verse number 1 omunye abambele ncwadi ngokuloba kaYohane chapter number 8 usifunda khona verse number 34 to verse number 36 ebese sesiyathanda sebana safuka ngokuqala sizayifunda ile ncwadi le ngokuloba kaIsaya chapter number 4 sifunde khona verse number 1 na yet omne abambe incwadi ngokuloba kaYohane chapter 8 verse number 34 to 36 sifunde nje ngamavesi amane sithanda sephezu kwawo ngimthala bihlukile bo shebam tasubinam ngoba abantu bahlelo sizini kodwa uYesu ufike abe ngumthokozisi athokozise abantu bonke abantu abafuna ukusheka bethokozile basondela kuKristu yena yedwa ungumthokozisi sacela ukuthi osatholile nesixhosa sibambele sesithi sicacisa kuhle sona. Verse number 8. Verse number 1. Isaiah chapter 4. Verse number 1. Andifulayo. Siqale ngani. Ebese siyaqhubelisa ngoYohane chapter 8 verse 34. Ngicela ukuthi siqale ngapha ku chapter 4. Ndichile uYohane. Incwadi kaIsaya. Ndichile uYohane. Minami. Wento. Sifunde sithandazelane sizawukhulula lokhu abafazi abasixhenxe babambelela ndodelinye uphilile lesizwe lakho silamandla uhlangula abantu basikade sithandaza yanamhlanje Yesu uncede ubamba abantu bakho ukula izinhliziyo zabo ukuba babuyisele kuwe Jesus thatha sikuzwe kabili lisukise igama lakho egameni likaYesu Kristu waseNazaretha Nkosi yethu. Thank you Lord Jesus Christ. Lokhu abafazi abasixhenxe lokhu abafazi abasixhenxe babambelela
Abutanero. Baba prophetic day. Hallelujah. Somebody la pulau, a pulau la bateau. Somebody baile, and see stars, and see shaggies, la baile bateau. See shaggy bateau, somebody la bateau. But the walk bateau, tu ne pas si je n'ai. I am Gosia. But the Rabanento. It's funny, Mama. Hallelujah. Welcome to the Sabbath. Apretisa. Umutaba supremacity. But I know such a little bit of activity. I am Gosia. Nabane bank in the Camelota. Atu sera fabutan. Ufugutu mungu atantanga sombule. Utumbuso. Umbulala chanu mutumtati. Amate kamanya kwekisa. Ukubuse kizwe. Asubela makosa satilele. Mapresu kwetoso. Unendote afali laba. Jesus. Asuka mapele. Ayata baya bato. Bota mapele la gasito. Asuba ni gasito. Abarakante. Basifumane baba. Engosia. Asuba ni gasito. Esa pesa shabati. Barambe. Baba kostasa kuilegi. Asuba la makostas. Abambelele dotenero. Abambelele dotenero. Abambelele. Nago mshaba sekiwo. Uneto babatu. Basuga babambelele bula. Abanga bambelele ku. Nago mshaba sekiwo. Yes Lord. Bota bafao. Bota babelele galo. Bota basidwa. Bota bagosi. Uneto. Uneto. Bota babambelele. Yes Lord. I feel like my name is Samayas. No share the news. I feel like my name, I promote this in the Zab. No share the news. I feel like my name, Tomamakaba. No share the news. But feel like that's a better simple. No couples in my school. Go to the share and bullet. When I welcome my name to 2 and 2 which you want to do. I go see. Got the good end for Tom Crest. Don't get my table of the a sugar of a Coscasa to the New York. I was a Tennessee. But it's now because it does some of Buja and a figure. Bullet. I fix fully loot her up. Oh, good, just enough. Oh, my pastor, you're good news. My pastor, you're good news. Oh yes, Lord. Amen. What
ka. Hayi Nkosi yami. Igama sina. Hallelujah. Sangathi thatha lamakhosikazi into sawusenza sikhuseleke noma izinto singabakhona nobubi bantu hlabathini kodwa into sawusenza sihamba kude nobubi ukubizwa ngegama lakho ukubizwa ngegama idawenza abantu babethana kodwa sijiyeke thina singabethana lakho ukubizwa ngegama unegama idawenza phezu kwehlabathi kodwa abantu banekhaya nezinto zehlabathi kodwa sishiyeke singenayo ikhaya igama lethu sibizwa ngegama lakho. Hallelujah. Oh yes, Lord. I pray that abakhosikazi are useless. No path useless. No good useless. Kodwa suka kwethu engaphezu kwento zonke. Afrika. Ngoba igama likaYesu liyimbotsholo nabantu. Bonke basuke babalekele kuyo. Basifumana usindiso. Oh yes, Lord. Kodwa into sikalayo ukuba sibizwe ngegama lakho ukuze siphume ehlazweni. Sibizwe ngegama lakho. Mase sibizwe ngegama. Kunehlazo sawuphuma kuyo. Athi labakhosikazi sihlala emsini kanobutho. Surprise is the one that's it. Select us all. What on the shop? And you so happy about. Oh yes, Lord. But to wake up. But to repeat about me. As to repeat out. But to carry it. With the chance and spam. With the chance and spam delay. With the chance. Hallelujah. The Sabbath repaired. As if someone died. And my truth is just on it. Isono silisha. Hallelujah. Bashele shaswe. Akatari no mabani wetu mataki. Apesu otishazo papapu. Wapi sono silisha. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ostali muda simkhomba. Isono. Wapi sono silisha. Kuba bonke abantu abasenza. Hallelujah. Noma bangaba neBhayibheli, noma bangabizwa ngabafundisi, noma bangabizwa ngabapostoli, noma bangasenza zonke izinto zekhaya, kodwa bangabisola bahleli kuso, bangitsho umhlazi. Noma bangabizwa ngepresident, babizwa ngabantu abakhulu, bonke abantu bakhulu phambi kwabo, kodwa bonke abantu abahleli esolweni. Baleshasa bahapana. Ishasa alimnikasa mutolwa. Utila bimali sana. Watishasa lake. Imbusu mbusu. Natitala bukuna patela. Nomisitela. Watishasa lake. Imeza imsumo. Afuzulita mwe. Jesus, bakati chimwanisibiso. Shaba sexual. Shazo yasuswa maki. Yasuswa. Alisuswa ngopostini. Kodwa alisuswa ngokhanasi. Indoda. Alisuswa ngamadoda amakhulu. Kodwa alisuswa ngokhanasi. Hallelujah. Basuke amakhosikazi.
Usisihlazo wabantu yabo sesisiweso wabantu ukabantu alema ukusisihlazo ukusisihlazo sishalalo yakwazi usisihlazo haleluya asuke wabantu labahosas bambelela kule ndoda siphi lakaye sinda sisinda ngoyesu sinceda uyesu sibabizile negama lepower yakho babiza ngamagama wafumana wonke abanye amagama kodwa uleka umathi wabizwa ngawo isundihlazi wonke abanye amagama ubizwa ngawo kodwa simo sehlazwe makama unikasiwe makama ufumene kodwa wonke abanye amagama akabakhala bakhe okususa ihlazo lakho unegama elilodwa unegama abakhala kulo isusa ihlazo lakho Yesu Kristu Yesu isusa ihlazo isusa ihlazo bonke abantu sono bafela sisasele nebusasela somuntu qasitha umuntu wenzile ekhabele netando wathi akabe ngoba into qala isona senzayo saqina sasela somuntu sisenze simuhle asifumana umuntu enza into sasela ngisela angasenazo ibe khona into exelelana ukuthi into ethile hlukana nayo kodwa sona lesisibe sesiqhubelele ngokuqhubelana kwakhe sihambe sife sasela sayo asifumana umuntu sakabizwa ngenkabi athi uphangela kanti ubulala abantu bayikhupha imali bayibeke esithalweni sayo abantu kulabantu ababangayizazwethu hapho isikhufisele wona babuze imali athi umuntu ubulala umuntu nefamily yakhe imali engaka athi uphangela uphuma ekhaya anabantwana anabafazi athi uphangela kanti yobulala abantu asise ngebaba asela bahlolokazi ufele sisasele ihlazo lesisele sasibulala sasela sabantu sazintombi ihlonishwa abantu kodilale namadoda abantu itithimisa abantu yini indaba ifele sisasele Yesu mfana muhle abeleke abantu abathathu ahlakazimisi akithi mithando yini indaba ufisasele Yesu mfana afukile etakhayezimisi atshonte izinto zabantu basela abantu basosisi wadifalo yedwa atshonte izinto zabantu yini indaba kulehlazo kulelisasele ihlazo lakudinga ubomi babantu bafe baguqele ngothuli bafe kodwa yonke imihla baphethe ibhayibheli insuku zabo ziyanomncipha siyehle sathoka yonke imihla baleqa khona nabaphuma ehlale ngaselaleni bathi bheka usibani ophonsi kanti usibani ubanjwe lihlazo basabanye abamama nababona intombi elenkonzo yonke imihla
bafisi ukuthi shaka thina abantwana bethu bangafana nawe.